kubor baman kesngi awalam shipi da undang yalam news. Pada pendengar jengki kabajur jengki samla pulih ka North Eastern Hill University NEHU pada ka penlong kan syatkan pada waru bau bisi u Profesor Prabha Shankar Shukla bau dei ban hiar shuki no nakakam. Hanrei nakaliang ju ulas ngap menti penban yaki kitlong kubor ki hethu katkum kajing keren badu ulapan pau bo umla ban hiar shuki kum ubisi hanrei unayep teng yakam wala nakaliang jongkani husu kani huta bat kiwe ken hun seng kibala tho jing tho wat shadu prime minister bat ka president jongkari India bantu klar lem halor kani ban penhiar shuki nu hanrei nakaliang ju katkum kajing keren bat gelat patai kubor u Profesor Prabha Shankar Shukla ulap keren syai ba unam la ban puan pendam hakmat jongki bat unam tre hiru ban hiar skino kumubisi. Are you going to resign? Because this is what the speculation going on. No. Why should I resign? Okay. Why should I resign? Okay. Okay, sir. Banyo yaki kubor baman kesngi sumhawan subscribe yaka channel undang yalam news. Kumle shibu.